I čak oni kojima nije ispran mozak sa HRT-ovom propagandom, što se s njima događa? Nakljuka ih se tabletama. To je njihov program. Imamo epidemiju depresije, ljudi su zlovoljni, naravno oni će reći, gospodine, pa niste vi depresivni zato jer imate plaću 3000 kuna. Niste vi depresivni zato jer ste blokirani. Niste vi depresivni zato jer vam se raspada brak. Niste vi depresivni zato jer vam visi deložacija za vratom. Niste vi depresivni zato jer imate kredite na 30 godina iz kojih pitanje kad ćete ih vratiti. Ne, vi ste depresivni zato jer imate kemijski disbalans u mozgu. I dragi prijatelji, imaš malu mirovinu, imaš mirovinu 1500 kuna, ne možeš živjeti od nje, pa nisi ti depresivan jer imaš malu mirovinu. Depresivan si zbog kemijskog disbalansa. I onda je sustav, elita, kako bi kontrolirala masu, je odlučila svim tim ljudima dati dijagnozu medicinsku, odnosno psihijatrijsku depresije, natovariti ih lijekovima i uspavati ih. Zapravo ih gurnuti u stanje nesvijesti. Otupiti njihove osjećaje i emocije. Zašto? Pa zato da bi ih se uspavalo, zato da bi se lakše vladalo nad njima. I mediji i ta psihijatrija zapravo rade zajedno. Rade sa ciljem, po mojem sudu i mišljenju, da budu takozvani mehanizam društvene kontrole. Da zapravo upravljaju masom. I u takvom društvu gdje je ljudima ispran mozak od strane HRT-a, gdje je ljudima tabletama, znači jednostavno otupljena svijest, na taj način je zapravo, po mojem sudu, dovedeno društvo u stanje kolektivne nesvijesti, apatije i u stanje da prihvaća svu ovu politiku koju HDZ provodi nad njim. Pozivam hrvatski narod da se probudi iz hipnoze, a dobar korak u tom smjeru je da odu na YouTube, odnosno odu na Google i potraže film They Live iz 1988. Da ga pogledaju i shvatit će zapravo protiv čega se borimo. Hvala vam. Hvala vam.